aloha tonga dia apiretiny ty ao aloha jerena amin'ny manodidiny tsisy olona kay mahery be izy zany zay vao anandrana Mifoka Miafina tena mafanina be izy zany kay fanina be lojomaly Andriamanitra fa aizary sazany tena oatra mitsingevana sazany tsy eto tany na de tsisy tikena raha mampomehana alolo manao mody matitra so lazaindreo miva ohatray le ty to tonga ty cube alolo hybride na so ny akanjo kokotsa rangatia fa enao io ve mamo e manana frais andakana fa leo za ilomano arabene io e so lasainao rano efa lasa daly anao io de mitantarangano kisany anao ary aleo za lo hitsoraka hitanao jeren'ny olona zany io raha leo anaovako akletika de apiko style tena nantina daholo aveo mipakavily Yosefa tonga de oeto aza metsika basy tia izany lasaina fa pakavily fa ela ve adaly atsinon'iny tsy antsimbilina hay ve zany le Mifoka Miafina faya parakany azy fa tsy fafiny faya satsy fokitsony 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 fa maninona ary zany tazominareo e zange wa mahay milomany zanga teo ny andro vonjeo mbola ikopario azy io rehefa ranomasina atao hoe la manaraka anay hoentina any an-dranomasina ampanovy akanjo lesy de asimeno te za ve atao anaty rano de ampanoviny lakiloty sady zako aloha tsy taingina an'io lakan'io e velomy fiara mivaravarana idio miala hoay alisany a za aza tazomina hita mihitsy la hoe tena mamilom ozy lakana misy motera amplisin'izay kotsy rehefa misy recevera misy miala be filo be fo zay vao tena lasy ty nidirany de voly tao tserena paster ivelanazy amy beboly ahetra ty ambony lakana koa mbola misy akanao kolokolo hay ve zany le Mifoka Miafina faya parakany azy fa tsy fafiny faya satsy fokitsony 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 ny pastera nidirany devoly kokotiko lako devoly a devoly iaraky vavaka ary sika dia ondrika ny lo iangavintsika mba tsy anao masina ko aoka mba hiconcentra ialany satana azatrindriny lany lohako fela ve adaly amin'ny anarany jesosy iala sotsiala aleo amitozy sa vao miala sady za koa mbola manao fotoany eny ambany ala ory satana misy firinareo efatra zao tsika ny ato dimy miaraka aminao otrele izanylazanla satana ela fa iza ndray miala hoana ny satana e raha endrinareo de ny tanana sasana e satanana tsy hay hoe avy nandray iny reny mipetaka ty amy lohaka ty mba e zavatra zao ny pastera ve zany le Mifoka Miafina faya parakany azy fa tsy fafiny faya